paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Anyaya ti tantanawam di tatawa. Ni kumari kwa nang nagadumot tila ko na. Uray nala irwarang dagiti daduma alako na. Kit anya nga ti pakasikuram dita. Bumak nang samot at talagang day ta ako marik abaak. Kahit dim kayat abumaknan. Ay sana mabalain, jak ito lang. Nasken asyak laeng ti bumaknan. Kasano kumabumaknan ka? Kit awan mo't negosyo makasking kwa niya. Ay kat ang negosyo akmat abad haw. Ubay kayo nagatang itilakok, aman mantika, kaskadaas asukar, nalakalaang tilakok. Nalakalaan ko na, Maray. Katuan maray, kita man nagaduti umay gumatang. Win nga raw. Manuti gatangam. 2 kilo nga sukar, kagawan. Maribanang, mabitla ang taagla ko akpay. Sige laang, Maray. Nakagatang ka ka din, Maray. Saan pa'y nga road, Maray? Tanagadumot tilaklakwan ni Marikwanang. Umayak gumatang ka. Ay na, nasken ang makipila ka, Maray. Tanagado ti aggatang ijay tersena na. Masapul nga agpila pa'y. Win kat kunapay ni Marikwanang first come first serve ka no. Ay, Maray, bumak ng samot ni kumari ta akwanang. Kastamot nga ron ti pampanunutay. No bumak nang saan natantaw nga amamaw. Sigurado day ta kastamot dagiti daddo maabumaknang. Saan danton nga amaw dagiti gagayam da no bumaknang da. Maray, adda pampanunutot kay. Anya ngay day ta pampanunutem. Agla ko aksamag. Kaya't mo asawan, agkanti na kamay. Ay katuan na, tasyak taw ti umay paggatangan dagiti taptaaw. Agsao kamanan ako nakmaray. Ket nungay ibagakmatkan ka, akayat ko mati aglakaw. Tulad kamal. Enteng. Nakagatang kan iti rekadaw, iti lutwod asidaan. Ay, saan nga road? Na! Tanagadumot ti aggatang ijay tersena ni Marikwanag. Isungarod ajak kayat ti mapan gumatang, tanagadot tao. Jak ba ano saan, ti agururay. Anya nga ta, no aglako akmay. Kumpitin siya ni Marikwanag? Ay, dakas aya. Sigurado, syakto ti paggatangan dagiti tattao. Marituyang, agdamagak man laeng kan ka. Anya day ta, Maray. Anya day ta aramidan ni kabadong dita sangwanan ti balayaw. Day ta. Tersenak, Maray. Anya, aglako kabutan. Kag si kalaeng ayat kayat na ti bumaknang. Kompetensya ang nakpailaang mat. Ay, kasta talaga, Maray. Anya nga ruti ilakom ngay. Ay, kat maamuam to Apay nga ibagak ngay. Enteng, kayat ko analawa day ta aramidam at tersenak. Ay masapul analawa? Anyat ilakom ngay. Kita ang amin dyan aramidan ni pari badong atersena ni Marituyang, naglawa. Ado sigurot ilako da Di, ado mati ilakaw. Ay, sapay narigat ti agkarpintero. Ay, agan anos kakade, Enteng. Tainton bumaknangak, ibingayan ka. Ay, Marituyang, anyat aramidam. Ay, awan, Kapitan. Itay pa'y anadlaw kong aglemlemeng ka di talikod ti kayaw. Sipsiputan na. Ay, kwa? Ang mga no da sipsiputan. Awan, adaya mo. Kupya ang sabot na ito aramidak at tirsina ni Manang. Saan mo, Kapitan? Ay, awan kinupyan Bawal ti agkupya. Apay ngay maray,
Palawa, apalawa day ta ipapaaramid mo at tersinam. Kay nadugayam tilakaw. Naganong to Tersina to yun? Naa, pinalawaan kayon samutan ka ni Maribanang. Anya kumangay ti bibiyang kukunkwana. Di ko na kuma, saan nyo atuladan dagiti lakaw? Di naman isuro, no niya ti kayak ko nga ilakaw. Naa, Ay, nabannog akon, Puston. Nagado nga ipapaaramid mo. Sa mo la pasukatan. akit kitaam ngamin JR Aramidan ni Pari Badong at tersena ni Marituyang. Ay, saan ang masapul at tuladan? Aglako kakit din. Wen siyak ti umuna abumaknang kadagiti kukumarek. Dahi tanto ngamin ti pampanunutan. Iso nga ron nga aglako ak, tapno bumaknangak. Ala, agpanunot kan, iti ilakom. Aglaklakaw ni Maribanang. Kas makita mo't Maray, imakaran ije tersina na, dagiti customer ka. Iso malagayam anak kapanimid ka lang, dito tersenam. Ide, dito tersina kipaggatangan da amin. Ngam ita, siya kon tinaawanan. Wen nga raw. Kasanumat ngamin Maray, kita amot ati aramidan ni Kapitan. Ay, umay ka ditutungan. Agatang ka ititirsi na ni Banang. Anay ko, ag-iguyod ka pa nga. Umay ka nga ron agatangan. Apay, pinilitan tayo gumatang. Imposible nga awan gatangam. Imbag kumamat no, matawaran tila kuyo. Nagngina. Ay na, inteng bumaknang tan. Masiguradok dayta. Bumaknang. Puro barya ti bilbilangan. Kat, iso dayto'y matirugay ti panagbaknang ta. Kasapulan amas adu ti gumatang. Agayab ka ngamin Una, nasken nga dito'y tirsi ng ti paggatangan da amin. Apay nga tamaray. Awan ti gumatang kadagiti lakaw. Saan mo adamagan kanyak dayta, taoray siyak, dayta amatla ang ti saludsod ko. Amin mo't nga gatang, mapanda dita tersina ni Maribanang. Ningamin Kapitan, agiguyod iti aggatang. Ay saan amabalinday tamaray. Talaga saan amabalin? Nabatad adakkel abayulasyon dayta. Mapan ko man kita, no anya ti ilaklako da. Sige Maray, mapan mo kitaan. Total, si kamo tinalaing agsiray. Ay, umay kayo naggatang dito'y tirsi na may kanibanang. Ay, Maray, saan ka nga aglemmelemeng dita po unti kayo? Umay ka, Kunak ano dinak nakita, Kapitan. Babalin ayamot. Ay, umay ka, gumatang ka. Adamot tersina, Kapitan. Apay nga umayak pa'y gumatang dito'y tersina yung ay. Ay, no di ka gumatang, di ka ikan iti barangay clearance mo. Anya ngay mo day tapang butang mo. Siyak ti Kapitan, siyak ti rumbang masurot, Sige man langan, gumatang akaw. Nakita mo't Maray, nagadaw ti aggatang dito'y tersenak. Wan nga raw, Maray. Si Kangay Maray, ada ka di gumatang ijay tersena. Manmano nga raw, Maray. Ay na, dito'y tersenak, nagadaw. Ay nasaan na kun apa-apalan. Anya ayati gatangam. Tangay binot butang nak ni Kapitan. Gumatang nga mga raw iti assign. Ay katuwan Maray. 2 pesos lang nga assign. Ay, unay kamutan Marituyang. Awan ti 2 nga asin itan. Ay, pudno gayam di madamdamag kaw, anangina tilakaw. Ang makita mat, uray nangina, taadulat tati umay gumatag. Asin lang ti ginatang mau. Napilitan nakla ang agimatang Maray, impagpagapuklakin ni Kapitan. Kunakon kat, talaga apilitan na ka ni Kapitan na gumatang. Una, ang sa nabalay,
Tailakok mo laang da ito ginatang ko nga asin. Ila kong matlaang. Puna, tapno makaganan siya akmal. Inteng, ado manen, tinaglakwan ta. Apay ngay nga raw, di na mo palubusan nga agbilang itinaglakwam. Gapo, taamok analaing ka nga agkupit. Naa! Iso apumanaw ka dito isang wanak. Bay anak lang amang bilang itinaglakwan. Ang Ay, saan ko akasapulan? Titulong mo. Kapitan, kasanumot nga iti panaglakok, ta inagaw yung matan amin dagiti customer ka. ay awan basol mi dita. Ay na, makitkita ka nga iguyod mo dagiti tattao, tapno gumatang da di tatersina yaw. Nya ngay garon. Kasta tiag negosyo. Sapay agtutulad kayo mat itilakaw. Ay saan da ka atinulan. Isu di ka man agpapabasol kagawan. Kasanaw anapasamak ti kasta. Oray siyak nga rodmaray, mas daawak matlaang. Isumot lagayam nga awanan ti umay aggatang ije tersenak. Tay makardan iti tersena ni Marituyang. Nakalinyada pa'y kunamkit di Anya ngay nga tati makagapaw, amasapol nga agpila da. Kaya't mo ama pankitaan. Ay, ibaganan tumanen amapantasi si imen dagiti lako na. Saan tangamin nga agpadlaw Alay, umay kayon gumatang itilakaw. Umay kayon. Sakpay man mo na alakwam na Ay, Nanya tigatang maya. Day taman lakom nga asain. Ay won. Bestseller day takay. Ngano akilaw tigatangaw. Nakita kayo ado Eh, nakita na ta ka no marikwanan. Lumabas kami laang dito tersina. Agrason kayo pa ilang. Kaaramid kumulaang dayta. Agin lalabas. Umay milaang matkitaan no anya dagiti lakom. Wen, taapay nga may dagiti customer mikan ka. Inmay dito tersenam. Dayta ti kayat yo amaamuan. Basahin nyo ngamin dayta insurat ko dita sangwanan. Daytoy. Asin anasamit. Kuna na ba? Kaya't yung mataraman ng dayta lako kukumaray. Alay, gumatang kayo na. Nasamit nga asen. Un nga ron maray. Kaslama di adenggan. Aglako aktupay itinaapgad nga asukar. Ay, anyan dagita asumsumrek iti panunot mo Marituyang. Saan samutin anormal maray? Ay, sapay lakuma, tamakadlaw ni Pari Badong. Tuyeng! Saan ka man at tumanuyang dita? Partakam ki diti agaramid itinaapgad nga asukar. Ay, makadlawa ko na. San samit na normal da ito yung araramidem Apay asaan anormal nga ibagbagan? Agtal na ka man dita? Balbalik ta da Montilubong Naabgad, aramidem na sa med. Hindi na sa mid-mate, aramidem manabgad. Mayat to pay. Anya kumangay ti pagmadyan na. Ay, isardang mo da ito yung akalukwan. Dandanitan bumak ng badong. Itapay, ngay sardin ka. Ay, uray saan ta na bumaknang. No kasta, saan nakakayat atulungan? Sana kasapulan ti kalukwan iti negosyo tuyeng. Kita man ni kumari makwanan. Agbabaklatan ang aglaklakaw. Wen ata na saya gam ti estilo na iti panaglakaw. Saan naalalaw kan iti kalukwan ti komersyo na. Iso kita man. Aglaklako pa ilaeng, aging gaita. Ay, wunan niya. Daytan sa ti sekreto ni Marikwanang. No apay nga aging gaita kat agtultuloy lata ti negosyo na. Wain badong hustaw ti kinunam. Ni Kapitan Enteng. Ay na, nagmayat ti makutuan Marikwanang. Sakto, batikotwam inton madamdama, maray. Ay wen, kutuan kanto inton madamdama. Na agkin kinuto kayo mag. Umay kamutan Marituyang.
Tagkikinuto tayo at alaw. Ngam siyak to pa iti sumaruno ako tuwan yu ah. Ado siguro ti kutuyuan niya. Ay, awan lang amin ti maaramid, May. Isong agkin-kinuto kami kan ni Marikwanang. Apay, dagiti laang adu ti kuto na aya ti agpakutaw. Awan nga rod aggatang o di agkinuto kami. Ay sos! Ay sos! Ay sos manan! Ay, adadak kila ko tumaray. Ang tulid-tulid dito ituktok Na, daw. Aguray talaag. Nay, agtambling-tambling matag. Ne, apay, sa dino tinapanan ni Kumari taatuyan, Maray. Na, jakmot na si puta nun. Pimanaw matlatan. Imbagamla nga da nakitam ako to di tatuktok ko. Wen nga rod, kat tiniliw ko, tanagpartak ang nagtulid-tulid. Kat iditalyawak ni Mari Tuyang, nay, awan batan. Sana bali, Maray. Tanatiliw mo mat, jay dakkel ako to. Ay, wen Mari. Ay ngam, sa dino ngay ngatan, tinapanan ni Mari Tuyang. Nagpaabagatan, mat. Ay, ijayan dagiti pada na chismosa. Wen, Maray. Ado da ijay kahit. Bayam ta aramidan na ti kayat na. Ala, ituloy takit di tag kinutaw. Si kamutan ate kutwak, Maray. Aywan, sige, Maray. Ay na, mayat! Saan ka nga naku, ti agamin ta, da si imak nga kuto. Dakkel ka di? Ay, uy, agura ka. Nagdakkel na eh. Kaslapag kat agres-wrestling dia. Ay, ang mga no agkumpare damit da kita. Kas kada kami ka ni paribadaw. Ay, Kapitan! Ay, ako. Uray si ka, agpakpakutumag. Ay, makapakigtot kamat nga na natuyang nga. Na. Permi nga raw. Apay, kilaat kami latan nga agparang iti sangwanan mi, Mari. Mapanak kumadita abagatan. Dita ayan dagiti ko kumaray. Nakita kayo dito igid ti kalsada nga agkinkinuto. Awan nga rod mararamad. Kasla kayat mo mati makutuan. Ay saan? Diyak to pa'y nagpakuto kada marikwanang kan maribanang. Kit lumabas ka ituloy na akutuan nitong an. Ingkan, wan nga agpaiso, Kapitan. Nay, awanan di dya kasla nga pag-ong ti kadakal na nga kutom. Sigay, panawang kayo nga rudan. Nay, rabi imot gaya mo in Maray. Ay, wen. Ay, jakmat nadlawan. Anya nga iti makunam. Ituloy tanto man ang tagkinuto ang bigat. Ay, katwen Maray. Tanay, agawid akon. Sige, Maray, tagluto akmatan. Ay, ningata inteng. Nakaawid nga tan. Nagawid siguro day jay tanay, rumabi imot tan. Ay, sapay lakumata nagawid din. Tanapan nagluton. Ay, mangantulangan ti aramidak, marikwanan. Uy, nakaturog mo dito yung kutwak nga, Kapitan. Kas ano nga tangari nga dito yung aya? Ay, ni, pati matdig ito yung kuto na naturog. Ay, buhay akon. Uray, maturog dan. Ang kung nga riingan dito yung Kapitan, tapno haan mat nga mariing dig ito yung kuto. Anya klasay a barangay daytaw. Nay, pedamagam kanya dayta. Agkikinuto dagiti tattao. Karaman kagawad, pati ni Kapitan. Ay una yung ngay. Di dala mabain. Ay rumbang lang agbainda. Sapay ijay igid ti kalsada ti pagkikinutuan da. Nakita mi da nga kikinuto da. Ang mga no istorya lang dayta. Nakitak amis mo idaba daw. Kaya nasa wine nga ado ti kutaw dagiti tattao dito yung kabildatan, tuyang. Siguro Apuro sa dot dagiti tattao dito yan. Wen, kang runaan ni Kapitan, sadot mo't amaysa. Isukay, asaan nga mas asinso dito yung barangay tayaw. Di dala tol-toladan. Nay. Ay, Apay nga yakod-kod-kodong bitin dito ulam. ay, jaka mo. Kalaat mo ilat na naging matil da iti ulaw. Kita agman.
Ang mga nukuto mo daytan. Nga ta? Kita ko na kay. Anong makita nga raw? Nagsip nga mo. Ay, inton bigatan. Nalawlawan. Ay, nakalutukan. Ay saan pa'y, tainururay ka. Apay nga inuray na. Ay kunak nuim mo na ka nagawid, tagluto kamot kuman. Nakaturugak nga ron, kabayatan akut kutuan naktimay sa atanahon. Anya, uray si ka, nagpakutumat. Ititungtungan mi ititanawd, isuti kutwak intun bigat, iso nga agsinublat kami. Kat, kasanuitan, taawan mo't makan analuto. Ay, agluto ka na ta, si kangaronti mo na si Mangpet. Ay, masadutak. Tanay, nasipngutan. Masadutak mo't. Ay, makaamu ka nga ron no mabisinan ka. Ay, sa anak ang mabisin. Ay, manang, nakariing ka pa ilang. Apay aya. Ay, nakariing ka pa gayam apadak. Ay, mabisinak. Ah. Iso ajak makaturog. Ay, oras siyak. Agpada ta ang mabisin. Bumangon ka taing kaagluton. Ay, si Katerong bang bumangon. Apay nga ibaon nak. Di uray awan bumangbangon. Kabaalak pa'y mat nga ibturan tibisin ko. Aging ga inton bigat. Nay, Mare, nagsapa ka man nga imay dito tersinak. Wen, Mare, sinapsapa kun ate umay agpakutaw. Jak pa'y nagkapkapay, umay ka nagpakutaw. Ay, kasano ajak sa paan? Kat masiguradok nga agpatimpla manen ni Enteng iti kapina. Apay, di mon itimtimplaan. Ay, marwam. Agtimpla mo tayo ti kapena. Sa bagay matkit di adamot iman Ay, katuan. Ala, umay ka nga ruden, Maray. Agtugaw kan, ikutuan ka. Kapitan, adamat kano agpinpinungot nga kalbo ijay daya? Ha? Ada? Win garod, hintag anawa. Ay, bay amlatan nga agpinungot da. Kalbo damit? Ay, apay saan nga masapul nga anawaan? Eh, bay amon. Kutuan nakit di. Apay nga, kinutuan ka nga rod idi kalman. Siyak nga rod ti kapitan. Nalipatan tinagtungtungan ta nga siyak matikutuan ta. Apay ada nagtungtungan ta. Ay, managlilipat ka nga talaga. Gagang ay ti lumakay. Malala. Kutuan ka man laangan. Mare, kita da pari badong kan marituyang ditarwar ti balayda. Agkinkinuto damot. Kunamlan asino asuman na ni marituyang, idi nakita natangag kinkinuto. Hanggang gayam, uray isaw, agpakutumatan. Ay na, Mare, no talaga ngamin nga awan maaramid mo. Talaga tuladam ter aramidan dagiti daduma. Makita nga ta ni pari badong dagiti kuto ni marituyang, kat arap samet ni pari badong. Ikaw makita na siguro, Mare, kita mo. Adamot ang dadu mga kikinuto dito isangwan at titersenam. Aywan, naahos ta ida nga umayag kinutaw. Nay, adamanan nagtugaw adwa a babae. Agkinuto damat dagita, kabayatan nga agin inistoryada. Katsapay kumaat gumatang da nga road. Awan, nakaturog sa manan diato kapitanan nga mangkot-kuto kanya. Agurok pa'y mat. Kapitan! Nakaturog ka matan. Ay, di matan maraing. Buhay ako na. Umayak gumatang kapag naindak ka day. Ay, ikanyo iti pagnaan ni Marituyang ta umay kano gumatang. Apay nga mainta maduda meten nga kikinuto dito tersena maray. Tinulad na kami ka ni Maribanang Ita, awanan ti pagnaan ti gumatang.
Aglisi kayo lang, tane, kuskusila pa ni Marituya. Rombang lang aglisi kayaw. Imbag kumaman no gumatang kayo itilakon ni Marikwanang. Awan igatang may nana. Na, Dahito yun, di ginatang mo abagas kan kape. ay aguray man bit mare. Kalaat matan agi matal to'y ulok. Na, kudam mo tan. Nay, nakusunday tabuk mo. Ay, makitkita ngamin ka dagito'y agkikinuto dito'y tersinam. Saan mo apabasulan, dagiti akikinuto a babae? Ay, naakara naksamutan iti kutuyaw. Kuto may ko na maray. Kahit anya ngay. Ay alaang mo, dagita ginatang mau ta agawid kan, tadi mo ibagbaga nga inakaran da ka iti kuto may. Naladaw ka manen anagawid inteng. Uray si ka. Anyat urasan. Tanyat inararamid mo. Kinutwak nga ron dyan tanod ko. Kat, day talaangan ti araramidam. Anya kumapay ti sa bali nga aramidan. Aramidam adagiti trabahom kas kapitan. Adda aya? Na, nalipata mo dagiti ibagbagam a proyekto anaskan nga ipatungpal mo. Apay, adda yung bagbaga. Ay, di ka man aging didiam mo intay. Ay, Eh, Ha. baka panervyos mo't day ta panagmat-matam. Na, ay, aramidam ti trabahom dito'y barangay. Ay, di nakibaon-baon. Na, kayat mo, tamapan ko alaan ti balunat ko. Apay nga alaam kat nakadulin nga ron ijay ayan ti lakasa. Na, ay talaga amapan ko alaan. Ay, agungat ka manin. Apay nagtanong akasla nilkater day ta usilap mo. Umay kan kapitan ta kutuan kamanan. Ay, saan din? Isardeng kaunti makikinutaw. Apay ngay, kitam kadidagiti tattao dito'y barangay. Manipod ije purok uno, aging gat kaudyan a purok. Ag kikinuto da ata, pati kiday da kat adati kuto na. Tultuladan tayo kidahin. Kat mayat mat. Naskan a meeting ak dagiti kakagawad ka. Para kadagiti proyektaw. Saan a kuto-kuto? Sika kapitan, o isote kayat mong aramidin. Makamo ka nga ro din. Nasaya at magtawan ni Maribanang ita dito'y tersina maray. Jakman amon no apay asaan mat ngayon may itangal daw. Isu nga awan ikutwak ita. Sika, maray kayat mao. Di kay lamabain. Makitkita dagiti tao da itangar aramidin yaw. Anya kumangay ti kabain dita. Imbes kumaamapan ag trabaho dagita ababaay. Umay dakidib ibusin ti oras da dito'y nga kikinutaw. Ayun anya. Anya ngay timagan-ganab dagita babae, maray. Ay aguray ka man tabaga akto dagiti babae no umay da ditoy. Ta isardeng dan ti panakikinuto da. Wan maray, husto tanakunam. Aglabada laangan ngam ti umay da kikinuto ditoy. Apay ngay kagawan. Iparit mo matin kikinuto dito'y tersinam. Agawid kayawn. Tama pa nyo ay wanan dagiti anak yaw. Kan tulungan yaw dagiti asawa yaw. Sige nga Rodan. Agawid tayon kakadwa. Wan, agawid kayawn. Sayang ti oras yaw. Ala, ingkayawn. Ada mo naluto amakan. Ay, wan. Ta sa anak-anapan nakipagkinuto kan ni kumarik akwanan. Ay, oras siya. Nagado tinalpas ko at trabaho kiji barangay hal. Ala, umay ka nga rudan tamangantan. Ay, una. Ay, mabisin ako. Apay nga, kasaan ka mo tan nga in-inmay dito tersinak, Maribanang. Ay na nagado tinasken nga aramidak maray. Ayan ngay, dagiti babae nga agkikinuto dito'y tersinam. Binagak ida nga agtrabaho da laangan iti babalay da. Tapno saan amasayang ti oras da. Ting ni Kapitan Enteng.
Anya nga tatiis istoryan ni pare Badong. Ayan na aya. Kasangsangon na dagiti tricycle driver ni. Na, aywan. Kitnay. Agkat katawad. Nalaing ngamin nga agpakatawa dahi ta akong pare kahit. Naragsak da Pirmi nga ron, ti pa nagkakatawa da. Bayam no naragsak da. Ngala, kakit di agaron, tagluto akon. Agibaon ka man ako nakon. Ay, kakit din, tapno makaluto ak iti kanenta. Ay, sige, mapanakon. Ay, sos, aguray ka, subli ka, Apay manin. Kumita ka ije paradaan na Ops. Apay kay. Asus, agbubuksing dan. Na, pagkay saan dan samutan adanugan ni pari Badong. Ay, kaasimot ti kumparik. Ay, kat, anya nga iti aramidam. Ha? Ay, unang paisaw. Anya nga ti aramidam. Ay, ingkaganawan Ay, unan niya. Ay, isak gayam ti kapitan. Ay, mapanakon akastoy. Ay, aguray ka pa ay. Na! Ay, apura ka lang apura. Apay manin. Ay, nalipatam nagtsinelas. Na. Ay, un. Ay, isumay lagaya makaslagdan halipat ha. Agtsinelas kan, taing kaaganawan. Ay, apay nagsagsangit ka. Nitatabi adyung pinagsangit na kit din. Hey, tanon ka, agsangit ka. Naglastog na dyan nga tao. Saan arumbang nga agsangit ka? Nag-ado kami nga nagsangit, Nagawid pa iti diaduma. Ta mapandya ka no, agipulong ka nagiti, naganak dia. Nagtatakrot kayo. That inararamid yu, apay nagsangit kayo. Agasamat ngay. Idi saan kami nga nagkatawa iji ibagbaga na. Binitog na kami. Anya? Ay, loko day ta. Ay, kasaritak man. Nagsakit pa'y mati, bitog na nga. Wala, bay-bay amon. Sakti makaamukin ko na. Apay ngay mat, maray. Abumitog matlatan ni Badong mo. Nakitam gayam, jay panang bitog na kadagiti tanaw, maray. Kasla maragsakan kapay iti naramid ni Badong mo. Kahit jaki di maragsakan na, kayat asawunday jay, amalalaki ni Badong ka. Uray la nagsangsangit dagiti tanod. Nagtatakro da mo gayam. Awan mo't ngamin ni Kwarog, tanapan ka no nagaram. Ay, no addala ni Kwarog, saan amaaramid ni Badong mo tikas jay? Natural ni Badong ko maray. Bumitog at talaga. Oray awan gap-gapo na. Anya tigatangam, kapitan. Sa anak agumatang. Anya nga rutikit kitaam dita. Nasiputam arimor dita balay dan ni pare Badong. Kinapudno na jakpay nakita arimwar. Sipod binitog na dagiti tano dita waiting shade. Kasaritak ko taapay nga agbitoglatan. Ay, naturod ka no nga road. Unang ngam san arumbang ti inaramid na. Ni Marito yang dayta lumabas, kapitan. Kayat mo ka dayta ayabak. Ay, man ta. Ay, agsarita kami. Kani Badong. Kayat mo akasarita ni Badong ka, kapitan? Ay, tadabasol na kadagiti tanaw. Ay, saan basta-basta sumangsangon ni Badong ka, kapitan? Apay man? Isumuti ko na. Kalpasan anak kaaramid iti basol, saan basta-basta sumango? Ang bayam, kapitan. Taibagak nga sarita kayaw. Ibaon mo di barangay hall. Won, kapitan. Ibagak day takun kwa na. Nagkuna mapanak iji barangay hal. Ni kapitan, kasarita na kakanaw. Yakaya timapan. Na, kuna man no kunam anaturod ka. Talaga mo na naturidak. Kay, apay nga rod adi mo kayat timapan sumangukin ni kapitan. Naturidak nga raw. Na, ipapilit mo ti rason mau. Ay basta naturidak, period.
Apay ngay tawan mo ni pare Badong. Kita man, wadan. Awan mat, Kapitan. Malaman. Makaw-awi dahang. Sumip ngat pa kay din Awan Ay, saan mo't na nagparang ni pare Badong? Aging gata kat nagsakit deto'y binitog na nga. Mga no bumitog manan no sumarunong kita kami. Isungarod akasaritak, asa na mabalin nga aramiden na dayja. Apay ngay mare, tasikamot kan ti agsaksak do dito ayan ti gripo. Ay, di mo ngaming kayat ni Badong ko ti rumwar di tabalay may maray. Nay, apay ngay, saan ka de nga iso ti parasak daw? Wan, isaw, ngam di namut kayat itan. Ay, si kamot no si kamo laaminan. Jakman ammo maray, tasimbatut mutal. Simmadot, iso asaan na akayat arumwar. Wenno, mabutang arumwar, taam muna nga dabasol na. Adaya mo't kabuteng ni Badong kaumaray. Awan kabuteng na. Kahit, apay nga rod, adi na kayat ti rumwar. Ta si kamot tad, ti kanayon nga agsak daw. Kapitan, nakasaritam kadimot laeng ni Kabadong. Saan nga raw? Ta di mo napan iji barangay haul. Ay na, Kapitan, mabuteng sa ni Kabadong. Kunak man nung naturad nga ibagbagan ni Marituyang. Kanodyak makitkitan arumrumwar di tabalayda. Ni aminan Marituyang ti sumakdo kas kada agbalseg. Ay, saan na mabalinda ito'y? Siyak ti mapan iji balayda. Ay Kapitan, mabalin aya, apalubusan tayo iti kasta akalukwan na dito'y barangay tayo. Saan na mabalinday tangar aramidin na? Sip-siputak man. Op! Ti anya? Arumwar ni pare Badong iji balayda Ay, dinto pa'y tumanaw di tatawa da. Na. Rumwar tuki ideng. Mapanaksan at talaga di balayda Ay kat mapan ka asidagla ang mat di tabalayda. Nungay pakulanak. Mabuteng ka? Ada ay imbaga ka mabuteng Di mo kunaan akabuteng mo dayjay akong parem. Ada ko mga ron ni Kwarog. Ay na, saan mo nga urayan ni Kwarog? Taadayo, tinapan na nagaruman. Nanatuyang! Agwalgwal si kamat gayam. Ay, wan, pagsungrud may tungan. Ay, kaasi kamat. Apay, ayan tatabgadong gamin. Adda di tabalay may. Ay, iso na kumaati, agbalsig. Ay, Siya ang garawd. ay, nagriga ti agbalsig. Trabaho ti lalaki ti agbalsig. Iso nga siya ti parabalsig. Ay Marituyang, umay kuman kasaritan ni pare Badong. Na, may kapayon dito'y balay, Kapitan. Un at saan mo't nga agparparang iji barangay hall ni pare Badong? Adda ka di. Adda, Kapitan. Bagam nga adda Adda, ngam nakaturaw. Ringong! Kuna namot adyak ka numabalin a ringon. Malaman di na kayat ti Marieng. Di na kanukayat ti madisturbaw, Kapitan. Pare Badong! Dong! Marieng ka ditan! Ay na, Kapitan, saan ang mariing? Ha? Kano agororo? Iso nga agsublikan tulaengan, inton sumaruno nga alda. Mabuteng samot ni Badong mo arumwar di tabalayaw, mare. Nagkunamag, adaya kabuteng ni Badong kaw. Kasanaw asaan may apanunutan dayta. Kat saan namutin akay at rumrumwar di tabalayaw. Di nala masango ti rumwar. Nay, apay kumangay asaan na amasangaw. Anya launa yan ti aramiden na. Tas saan na amasango ti makisarita ka ni Kapitan. Hay na, basta naturod ni Badong kaw kukumaray. Si kansala ang matimang ibagbaga anaturad ni Badong mo. Kag, day tamot ti kunana. No talaga matla ang anaturad ni Badong mo, ibaga masangwen na ni Kapitan, agsarita da. Wen
No talaga matlaang amalalaki. Ay nasaan nyo apagduaduan ni Badungkaw, tatalaga ang naturod, kan talaga ang malalakay. Patsyak dayta no sumangaw kan ni Kapitan. No di na kayat ti sumangaw, kayat na asawan, asaan ang malalaki ni Badong mo. Na, agdua-dua kayo gaya ma. Pues, ibagakan kwa na dagita kapanunutan niyaw, tapno panaknakan na ang nagkamali kayaw. Talaga asaan akayat ni Tatabadong nga rod, ate, sumango. Uwit nga raw. Kuna na nga awang kabutang na idi, mabutang gayang nga sumangawakan ka. Bagbaga ako ma. Saan ko mo't akadalan? Binitog na kami ito pa eh. Bitugam kahit di ah. Dakas ti bumitog mo't si katungan. Apay ngayon no isunat bumitog. Isu nga ron anas kan ang mabagbagaan tapno saan na nga ulitan. Kapitan, ni matatabadong dadyay. Aywan! Rimuaran iti balay da. Itala nga makita nga rumwarda ta nga tao. Nakasarita. Ni, nakita na kamat. Uy, nagpartak nga mo ng ijibalay dia. Mapanakla ko man iti balay da. Ay, susimrek manan. Kaya't nalang sa undyatan, mabutangkan ka. Kasano nga taaya ang makasaritak da ita akong paray. Agpanunot ka man, kapitano, kas ano? Sige, agpanunot ka, kayam diata. Kasapulak ti arak! Anan mo niyot arak manan? Ay, sige, gumatangak man lang ang ti arak. Paray! Yahoo! Paray! Awan ka no, Kapitan. Apay nga awan. Napanan namanan. Adda ka no napanan na. Oh! Ay, kaya't kula ko mga agsarita kami. Awan latta ka no, Kapitan. Awan lata ka no? Ay, ada awit ko dito'y nga arak. Arak ka di kanulaan, Kapitan. Ada pa'y pulutan. Lechon ko naman. Ay, nadak pa rin! Ha? Ay, umayakan! Nagpartak. Oh, yagin inayad ka. Nakitam lang day tawit ni Kapitan nga arak kan pulutan, nagalistukan. Anay! Ha? Anay ka! Anay! Ayun na yan. Anay ka! Day ta ka nga man. Ay, ouch. Natin nagkala ka nga ron ditagdan. Excited ka nga min nga uminom iti arak. Ay, siya kunti makaamukan ko na, mare. Nay, inyawid mo matday taarak kan pulutan apagsangwan nyo kumakan ni kumparim, abadong. Ke inyapan kulakan ko na tapno sumango. Imbag man, tasimangaw. Una, kinasarita kadinan ulitin asaktan ti sa bali ataaw. Tano ulitin na, ipapulis ko. Kay? Dim nga ga. Sakti kapitan. Isu rumbang nga agtungpal iti ibaga. Tano saan? Ipapulis ko. Naimbag nga aldaw, mga kabarangay. Handa na ba kayong sumakit ang tiyan sa kakatawa sa mga bagong problema ni Kapitan Enteng?